my God. Samira. Oh. This is income. Data. Oh my God. Oh my God. Ada. Gila Rumi. Bondu Zaki. Oh my God. Kena timbeka di dogo. Hey. Asma. Irsa bos. Kemarin nak kena timbeka family. Ah. My long day. Oh my God. Aida. Irsa jette sini kamu surprise na ko tadi. Bondu. Dari Bahrain. Oh my God. Dari my love. Get to me. Gume. Doctor. Oh my God. Islam is peace. Oh my God. Samira. Oh. This is data. Oh my God. Ada. Bondu Zaki. Oh my God. Hey, Asma. Irsa bos. Kemarin nak kena timbeka family. My long day. Oh my God. Aida. Irsa jette sini kamu surprise na ko tadi. Bondu. Dari Bahrain. Oh my God. Dari my love. Get to me. Gume. Doctor. Oh my God. Islam is peace. Wallahi jette sini kamu zamu. Islam is peace. Abda. Aku enggak jette sini kamu. Apa tu wallahi deh. Bunti kesan. Gak tahu. Baliyo. Asbina. Berapa? Wallahi jette sini kamu. Orang mau ikut kau. Ini Islam is peace. Atira berapa hari? Jette sini kamu. Oh my God. Islam is peace. Dokter dia teman-teman dah ada teman. Jette sini kamu. Bersih. Oh my God. Agak disimpan. Agak. My family. Oh my God. Social media wanti tifayyadan wanti nuti irraa argannu hin jiru maalidha? Niititi asirratti kan 24 hours gurguraa ooltu kan ijji nagaas kan ijji nagaan qabnis kan dhiira ta'es kan dhiira hin taanes kan goroora irratti harcaasaa oolu naasheen asirratti teessee hidhii arrabbachaa ooltu iyyummaa keetiin fakkaate kan akkasii godhe malee dhiirri tokko dubartii yoo fuudhe gwaadatti ol darbata daaseet dhumati niitii isaa akka ijji 150 jala argitu barbaadu kan akkasii godhe iyyummaadha jechuudha afaan oromootiin yoo sitti himu. Dhiirri eenyuyyuu beeki dhiirri barateef miti barachuu dhabeef miti siigalee dhiirri abbaa qabeenya ta'eef ta'uu baateef miti dhiirri tokko dubartii takka yoo fuudhe mootii ta'uu barbaada dhiirri mootiidha siigalee mi baratee barachuu baatee beekumsa qabaatee qabaachuu baatee dhiirri tokko dhiirummaa isaatiin gaafa dubartii takka fuudhe mootiidha. Ati halkan kan qursii asirraa kadhatta ganama kan qursii asirraa kadhatta laaqana asirraa kadhatta irbaata asirraa kadhatta. Kira mana asirraa kadhatta waan chaapistiki waan kuulee asirraa kadhatta moodeesii asirraa kadhatta waan nama bunaatti hin bittu asirraa kadhatta manni kee akkamitti vaalaariin baane manni kee akkamitti fooloorsiin arganne natti himee anaafsi akkamitti walitti kompeer taana akkamitti because ana asirra oolu kaa asirra oolu. ሰላም አለይኩም ይችን እህታችንን ኩዌት አየር መንገድ ነው ያገኘኋት። እስኪ ተናገሪ ማን ነበር ስምሽ? ስሜ ረዚቃ እባላለሁ።
እሺ በኢትዮጵያ 12 ነበር የመጣሁት ወደ ኩዌት። እሺ እንደመጣሁ የሆነ ክፍል ቆልፎ አስገቡኝ እዚሁ ፖሊሶቹ ማለት ነው። ከዛን አሻራ ሳለቅ ካንስሌሽን ምናምን መግባት አትችይም ኩዌት አሉኝ። እሺ ከዛ በኋላ የሆነ ክፍል ቆልፉብኝ። ያው መመለስበት ትኬቱ ተሰጠኝ። ደግሞ ተበድሬ ነው የመጣሁት። 80,000 ብር አስጨረሱኝ። ኤጀንሲ ማን ይባላል? ለቤክ ኤጀንሲ ይባላል። ለቤክ የት አካባቢ ነው ያለው? ጅማና ላምበረት ነው ያለው። እና አሁን ታስረሽ ወደ ሀገር ልትመለሺ? አዎ ተመለሽ ተባልኩኝ። 2 ቀን ቆይታ በኋላ እና ልጆች ያሉሽ? አዎ 2 ልጆች አሉኝ። ሴት ልጆች ለወንድሜ ሰጥቼ ነው የመጣሁት። ለቤክ ኤጀንሲ የት ነው ያለው? ላምበረት። አይዞሽ አታልቅሽ። አላህ ያለው ነው የሚሆነው። ሌላ የምትናገሪው ነገር አለሽ? ለቤተሰብ ወይም ለኤጀንሲ? እንዳይሰሙ ቤተሰቦች እንዲሰሙ አልፈልግም። ስሙት ሰናብቼ ነው የመጣሁት። ከሰው ተበድረሽ ነው ገንዘብ? አዎ ተበድሬ ነው የመጣሁት እኔ። ምክንያቱም ከዚህም በፊት ለቤክ ኤጀንሲ ራሱ የዱባይ ነበር የጀመርኩት። እኔ ኩዌት መምጣት አልፈለኩም ነበረ። ከዛን ቪዛሽ መጥቷል ስለኝ አዲስ አበባ መጥቼ ሜዲካል አድርጌ ምን ብዬ ነፃ ሆንኩኝ። ትኬት ይቆረጥልሻል ግቢ ሲባል ገባሁኝ። ከዛን የትኬት ዋጋ ጨምሯል 30,000 ብር አምጪ አለች። እሱንም እሺ ብዬ ተበድሬ ሰጠዋል። ከዛ በኋላ ቪዛሽ ተቃጥሏል። ስሟን አላውቃትም። እዚህ ለቤክ ኤጀንሲ ያለው ነው የሚያውቃት አለ እዚህ የሚሰራ አዲስ አበባ ማለት ነው። እሱን እንደዛ አምጪ የሚለኝ ጅማም አለች። ከዛም ቪዛሽ ተቃጥሏል አለች። 30,000 ብር ባላ 2 ዙር አዲስ አበባ መጥቼ ስንት ወጪ ካወጣሁ በኋላ እሺ ብዬ የኩዌት ልጀምርልሽ ስትለኝ እሺ ጀምሪልኝ፣ ግን በፊት ኩዌት ጠፍቼ ሰርቼ ካንስል አለብኝ ስለ አዲስ አሰራር ነው። ይሄ አዲስ አሰራር ነው ችግር የለውም ጀምሪ ብላ ያው ኪሳራ 2ኛ ዙር ኪሳራ አስከተተች። አላህ ይድረስልሽ። አማን አፍታሲል سخن أنجو اللي نقري صدق على قلتي لا بري ناموسة كبدي ناموسة أنا بدي سرقي نقر نخا نقر مالك وين عايمي مي وانسن ماذا تبدي فهني ميجي دبين سبران تريني هاي أمي دبتو عجائب أبغى والله إنساني تو كنجرو كام مقبرة يقلفتن سان كابان كنا مقبرة يقلفت أجارتي جلكا أجارتي جنا ما تيجي قبرة يقلشان هايا أجول لك كيف أجول لك دعوتي أفهم بنتي أودو غور كاري أيوة ربي أكتر والله زين Saree yaati dubbiin harkaan afaan dubbiin sibira hin talinii fi isaan hamatanii beektaa dheengadda gaafa abbaan saafaa du'eetiin jedhee achi gaafa dhandhee jenne sani shaa jedhanii manni guutuu waliin bu'ee isaan hamatanii. Buran dhageessisin yaadati. Amma dahuu geettee miti dhabaa bara dahuu geettee amma ilkaan lamaan wajjiniine. Baraan kana dhibe naamusa haaniin guddiseette. Ati ni haala geesse dhageenya maal naamusaan guddifte maal intalti hangafaatu akkasuma baatee hin kunne maa mucaa kan warra amma sanfaani naamusaan guddifte isiinuu naamusaan qabdi naamusa maaliin guddifte guddise yetti barsanuu jedhu hin gadda dhaabbattee gabaa keessa ani intalati asina siraatiin guddise ijoolleeti asina siraataan guddifadhe ijoolleen isi dhaabbattee asheeta namaa ciraa oolti. Deengadda akka isiin godhattu nagarree nagabbaatee. Maxxanni takka uffatte ilmootiyyaa Ameerikaa naa erge ala kana akkuma isiin godhattu sidhaan mudhii qabatte Ameerikaa naa ergan shettoo suuqaa jaarsaa qarshii 100 bitte qarshii 5,000 bitte. Haruma dhibee haramti qaalitti kanii. Lagaafadhu. Fooxaan isi lama deengadda dinnichaatti badhattee jirti sana argisanii. Smeeks. Oi! Nagia, sena. Maal godhaa dhufan sila. Gizee dhufe nyaatuma nyaatti gizuma haadha sanbatee
هذا سنبتي بونا قرار رقم سكرك عليه قالتين دلت Oyon sa di gulada doy. Di gulada doy. Anna ibeber, na ibeber. Ejo. No to alaya je. Game dia masih sare. Aku abu maketi batia maganya baki. Abu maketi mukumadan batis. Masalah lagi. Ya ada sambat dia wa ilmon tunna gubde wana gubde bidana tidabde aku ma abada ya tuda kula dinika dinika sabule fakasata abatena lalti bar aku ma abati bar wanin hase butu smati wa fulli wahi tatabti bakate wa fulli gana umri isi di gana aku udah make up gana tik shower harman bazni lipis saya yang mau dia aku tidak ini sih kan udah sekali Allah masadarku beda Satarecho, hanga kamfatu takati matana yudevecho. Sagale. Nama kamdecho. Malifi kabaja itufto ante full confidence nama sanif kabat. Yeah. Isa sanif sigale. Yetim bitter esayo kare esayo jirata hai. Yeah. Ina mana. Malifi Siko famity. Yeah. Siko famity in amana namni sun abba namni si birade musun. Yeah. Okay. Sigale malifi namni tokko umri hagana ga wiro hagana ga uturi. Sigale umri kana keessatti umri dargaggummaa san keessatti umri shamarrummaa san keessatti waa hedduu gochuu dandeessa. Qaalli. Yaa Kabaja isiisan bakka gaarii keetti bakka badaa keetti yoo miluu hin raafatu shamarri sun. yaa dhugaa. Sigale. Bakka waan san geette isa nama san waliinis haa turtu addas haa turtu nama biraatiinis walitti haa dabalamtu garuu kabajaa isiisan bakka keetti yoo miluu hin raafatu shamarri. Sigale. Ana osoo hin taane isaanis irratti haa dubbatanii rakkoon hin jiru. Akka yaada mataa keetii. Yaada mataa kiyyaatti nama kun akka yaada mataa kiyyaatti. Shamarreen takka kabajaa fi bakka keetti seenin irraanfattu. I think illee akkasuma fakkaata yeroo baay'ees kan dhagahu kanuma. Maal si fakkaate? Illee yaada xiqqoo waan kana irratti siif haa kennu. Babal'isuu jechuudha. Bal'istee keessa jechuudha. Dubartii takka dhiirri takka kabajaa guddaa qabaaf. Yoo kabajaadhaan hin tuftee dhufan jechuu kabajaadhaani kabajaa guutuu isii fiddee yookaan abbaa manaa isiitiif kabajaadhaan yoo turtu taate abbaan manaa bakkee guddaa isiidhaa qaba. Kabajaa guddaa isiidhaa qaba. Akkasuma jaalala qara qabu irra jaalala qara qabuuf san irra caalatti dabalamaaf.